Bliži nam se proleće, a samim tim i sezona krpelja. Krpelji su paraziti koji su u principu bezopasni, ali problem nastaje onda kada su zaraženi jednom bakterijom koja se zove Borrelia burgdorferi. Na našem području je veliki procenat upravo zaraženih krpelja, pa tako pri boravku u prirodi krpelj se lako zakači za odeću, sa trave, opalog lišća, žbunja ili čak padne sa grane i zadrži se u kosi. Kada napravi ubod i počne da sisa krv, a mi pokušamo nepravilno da ga izvučemo, on ispljune svoj isisani sadržaj, a sa njime izbaci i bakteriju u naš krvotok. Ova bakterija izaziva takozvanu lajmsku bolest koja može biti dugotrajna i teška za lečenje. Zato je važno da izbegnemo ujed krpelja kad god je to moguće. Najvažnija je fizička zaštita u vidu dužih rukava i nogavica i nošenja kačketa kad smo u prirodi, izbegavanje šumovitih i nepokošenih travnjaka, poželjno je da nosimo svetlu boju odeće da bismo na vreme primetili ako se krpelj zadrži na garderobi i da pregledamo svoje telo po dolasku kući. A ukoliko već primetimo krpelja u koži ili osjetimo svrab na nekom nedostupnom mestu, na primjer na leđima ili potiljku, da bez dodirivanja krpelja što pre posetimo lekara kako bismo izbegli veći problem.